Ekuru kuma ntere chia mugwene bakuromba mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu kuririkana ikundi byao kireweza ni bwakigina kyangafu baugite ni bethiritwe bagichiandikithia na kujoreria maratasi kuromba utethio bubu ende gote gikundi kinya kimwe nture neu kiarara kigunikite bariuga bamwe bao bari na mawathe kana ne achiari bena ana ba mawathe na kuo bakeza gutetheka kwabwira muno. Samugeshima ari na kiriro kya Ekuru baba. Ekuru baba bakuma ntere chegaturi na kama uongo wadi ya mugwe bariuga kuma barathurana ende nithiete kuthira mianka yeri bataringia nkobe mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi abareterete utethio bwakigina kya National Government Affirmative Action Fund. Bariuga ntere inokure na ikundi kathumba birabiegitwe bikiojoreria utethio bubu indi batachokerwe no amachokio mafomu inuba egitwe bakiojoreria uko kwetu ni tukoragwa twina ikundi na ni tungienda muno kwigua tukionaga mwezimi wa uria utethagia ikundi ni kenda mba kwigua ni agututethia na ni kenda gikundi gitu kithie na mbere na tuona gia gwitethia na tugitethagia nkinyagia micii nontu nio micii tuyo turi atumia ni tuyo turungamirire micii wona twaga gintu ri mucii ukuthira tuyo tuguca tukienda kutha micii mo turi aka tukambatana turi aka na ni kenda twitethia na kuma tuyo turata ino turi ciaga turi cia mweno turi riu thaino juca ni mindo tutaria kumona kuma kwa muthura ruga tukuria atiri weka urire kutuyo twekia mitetu bantu acha tuceria go turi baingi bago bari Ekuruntiwa achiari ba ana bari na mawathe na bamo bago bari na mawathe bubongwa bariuga ibakurukagira kinyamara kinene kira kubatara utethio bubu bwa mubunge wa Ekuru mugwanti ntu akure mwe kuruta wira mukamwimbereria agatugania kuona mbeca cia wigwa akionjorithia ni akuthomithia mwana ni agatethia mama ngi makathomithia mwana na ria twamwita twitanite turi arambi atija gututetheria arambi cietu riu kitikigwa kuromba kia ngavana atikivota nuntu gacha kwigua ni tumuthurite women rep na atikuvota na atiguturirikana riu ana kigua atibati kuromba tikamala makuvota kuruta wiru wakio kana kuririkana antu mao malombe ende bariuria Ngugi aitigirie kubaririkana na kigina eku kya ngaf kenda utoro bwago bukaukirwa nikio tungamete atukiwa ni aturetere kamuga gwitethia nikenda twimberia nguvu cietu tutwe tukona mbia cia kuthomithia ciana cietu na tuona into cia utethia mechi yetu tutiga utindaga tugitaga kama ntigwa tutanamona nikatwegucaga no tethagia ikundi na ikundi ria twina cio dio tutano twathiwa wa Susani na kuma twa muthura tutimuonaga ringi ninkwenda kumwira riu aturirikane guku nuntu natwi yana ikundi ria twina cio gutikio tuonaga Susan wa Mwindu niwe tukuririra ni atwende uco tutetherie na mbia cia ikundi wacha atumia maria turi namo ubata kwigua gitutethagia ni kenda ana bururi wananja cietu ikabata kuthie na njira ria yagirire. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gashima.